Jer kad bi bila berba, ne samo jedan, nego svi su gonjači imali ćorominke. To mu je bila zabava hoditi za mazgoni svirat. A kad bi bio i dolje u selo i rasprti, još je bio jedan, padala je kiša, jedan didović. Ali to su bili punti. Pada kiša, njemu su mazge natovarene mišeljnama i masta. Bilo bi se gdječilo upoje sa bosom, ali bilo je najbolje ono kad je bila slana. Ja sam bio ono kao mlađi, pa sam bio mečar. Pa napravi vatru, da zagrijao se kumaštila, ali slana, i onda zima u Božju materiju. I Blećani su bili, našli komod bora i oni su gnječili su bokom drva, a mi smo bili toliko nazadni da smo morali još nogami to mravati, dok su došle te mašine i tako. I jedan ako nas bio, onda su dobro doba, jedan Didović svira, u put je punat i on hoće. Pada kiša, došle su mazge pred konobu, miču se mazge da ih se rastovari, jer to je bilo, zdaleka se gonilo i teško životinji. I a uvijek je bio na konobi jedan čovjek koji je prelijeva i koji je tišnji i slivao bačve. Kaže, homo rasprti, neka mi svršit punat. Dok on punat svrši, neće da ide rastovariti. Onda je, bila je strašna zabava. Gonjač, uvijek se peklo meso za gonjača i oni što je na konobi. On njemu pripremi naražalj, meso, škovčevina, to ti je staljunu, je matva, kakvi to svak peče, a naročito na sabatinu. Na sabatinu se, bilo je kod kuće, a bilo bi se i kupilo, ali bilo ti je, danas je sabatina, koje se jednega jarca i to se večer peče, kuha i veselje. Ja sam bio jedan put s jednim bratom otišli prodava drva u Lombardu, u Korčulu i našlo se nekoliko bija debelih, netko ih neđe da kupi. I dom je bio jedan u Lombardi, jedan bez ruke, Kriletić, mesar, i on je imao mišina, ali kaže, nimoj hotiva za nikoj, bo to je bilo veliko. Priko 120 litara u svaki mih. I mi mu govorimo da će vas zesto ne bije. A govori, čuješ, za svaku biju ću ti dati jedan mih. I mi smo imali 7-8 bija i ona je dao, odvegli nas je gore doma i mi vazeli te mihove. Došli doma, mi kažemo ocu da smo donijeli mihove, mada su veliki. Kaže, glavno kad su došli, kaže, oni će biti manji. I on je išao tamo u šumu, natuka je od bora kore. Krka se zvala i stuka, i jedan maštil stavi ih je kisnut. I oni su se utegli i bili su manji. Ali bilo je 95 do 100 litara. Onda mladić to vati. Trebali znati podignu mih, trebali ga nasloniti ovdje, ono uštje, pa ga prihvati. A to je bila sve praksa, znaš. To je praksa bila. I mješine su nam trajale do iza rata. Ovo je plan Blatine, kako sam čuo od pokojni starih. Ovo je bila prva lokva. Prva lokva, tu su dohla soka bila. Ovo se zva vina. Studenac. Veli mali. Ovdje su bile. I to je bila jedna lokva duboka, da je meni pričao pokojan otac, da je njemu pričao pokojan dit. Da su bile sušne godine i da je bilo presušilo.
I onda se je trebalo počistiti onu zemlju što bi bila voda nanosila, jel? I kaže da su našli na dnu jednu veliku ploču sa dva kvadrata i na njom da su neka slova. A kad su se kalali unutra, kad su došli do te ploče, da i čovjek koliko je visok, da ni jedno brdo okolo nije mogao vidjeti. Koliko je bila duboka. Zato se zvao Studenac. A ove druge lokve sve su se zvale, ovo je bila kao Grušića lokva, ovdje Nova lokva i tako dalje, sve ove. Svaka je imala svoje ime, ali ja sam to ne znam. Peračica. A? I peračica. Peračica. Peračica, to se je samo, tu žene bi bile došle, donile robu za prat i bile bi pravile vatru, kuhale i rastirale. Da se šuši. I prala se je ripa. To je bila ta lokva. I recimo od Nove lokve. A Nova lokva to je od... To tamo. Ona je još živa. Onda nama iza kao kuće neku- vidite, izvolite još idemo da... To je Nova lokva, to je najkasnije iskopana, možda je bilo to, pa Ločići su iskopali koji ili ja ne znam, ali zvala se Nova lokva zato što je došla nova. Kasnije iskopao. Kasnije iskopana. Ovo su sve, a kad bi bili, da su bila sela gore na Gradini, pa tamo gdje je vinarija, I Kutišća. Kutišća, pa tamo gdje je vinarija, ono su zvali One Stofija. Sofija, i kad bi bili ljudi došli vaze vodu, di ideš? Idem na Sitnicu, a da se grškem jeziku zvala voda Sitnica. I zato da se nazvalo ovo polje Sitnica, dakle Siknica mi zovem vodu. Eto tako. A koliko govorite da smo vam rekli da je ovo staro? Ja, kad sam ovdje došao radit, jedan starac tamo je bio u tom strani, ovdje je bila šuma, borovi, sve veliki. I on kaže, ovdje kaže je plan Blatine. To je bio pokojan Draško, Andrija. Da su njemu pričali njegovi prije. Ali to ja nisam mogao naći. Nego kad sam došao ovdje Trapjenje, kad sam ja ovdje došao na Borovinu, na Česvine i Planike, kad ja nahodim. A ja kažem, nećeš ti, ja kažem, maknu se otuda, jer ja sam da spucao mine za ovo iskrčit. Tu sam dovukao jedan kamen, kad sam imao 60 godina, ovdje sam to slavi 60 godišnicu, ja i žena, i na nju sam napisao ime moje i njeje, a bije težak, bije tu iza vas. Od tuda ga je trebalo tisnuti dolje. Onda se tamo idu u šumu i u sisi poluge i ja podižem, a ona bosa kabenje. I donisam ga tu. A sad ćeš vidjeti s ovnje strane koliki je. A teži od fićota. Kad dohodi k meni jedan visko pokojnega kanjure, a ti siromah nastrada je moj brat bolestan, sam i oni dva. A on navigava i kaže, fali mi još ništo malo, kaže, za pensiju, neće, kaže, da mi priznaju radnu zadrugu. Govori, jer se sjećaš, jako visko, bisam ti ja grupovodja. Dobro. On napravi tamo zahtjev i nas pozivaju u Korčulu. Mene i tajnika Jakova Radovana Seku. Ja kao grupovodja, ja nosim svoje dokumente od prvega dana koje sam kazao iša i što smo radili. Pisalo se svakodnevnice. I kad sam ja tamo to doni, kad su pogledali, jer njega su, da nije bio u radnom zadrugi, a bije. Jest. Kad smo tamo donijeli dokumente, kad su me vidjeli, kaže, ovo ne može niko da pobije. Grego. Kaže, ovo ne može niko da pobije i ovo je dobio rješenje. I išao je pensiju. Uz to, ovaj Radovanović Jakov Seka, on ovo je bio tako veseljak i nadaren. I on kaže, i on pjeva pismu. Svi dočiće u kancelariji.
Свідочить je naše Cilom. misto u zadrugi da je bio visko. Jer ovo je bilo ima visko. Dok tim visko ploviš sinje more, us ljute dvojica ne vole. Došli smo reći da smo bili s tobom Jakov, Seka i Anđelo Koko. U Korčuli na 20 rujna žalimo te ko svojega druga. I to smo mi zapjevali tu u kancelariji kad smo se potpisali, šli tja i kasnije dobili rješenje. Dužnik, kuda su stare žene kada su pekle gledale da je on kruh postepeno zarumeni, da ne izgori ili pod našu domaću rečeno da se ne bi zaprli. Nego je ona gledala kroz zuba, onda bi se na vrata opet i malo ovo se zove pripetnjavog. I onda bi oni izvukli malo nuže varu vanka i tako da bi ti kruh postepeno rumeni i bi čisto kako da si ga ono isfrigao po ono seljaško rečeno lipo žuta boja, ne izgoren, ne zaprljen, nego normalno to je u ono doba bi kruh pšenični i lip i nema govora da o tomu idemo iskanike loše, kako bi rekao, izjave i tako. Evo, to je to, ti starinski komin, i eto vidiš. Ovo je isto nekega metala koji ne imamo jedinu. To ti je imovina Svetoga Mihovila. Na gospod Karmena da su vidjeli da gomila dimi i da se to zna da pomalo izlazi kao dim iznutra, ali to ne u svako doba nego ujutro u određene ure. Sad, kad točno, kad počinje, točno i kad završava, to nisam nikada vidjela, ali onako po onomu kako kako stari ne pripovidaju da je to, da se tu vidi dim. To je u maloj kapiji. To je u mala kapija i to je, govorimo, kako sam čula, zapisano u geometrijskim kartama da gomila dimi, da se po tom nazivu zove onako otprilike veći predjel se zna po tom di. A za ovaj križ? A ovaj križ, ja sam vam rekla da je to, da sam ja bila gore i da se vidi da je popločano u obliku križa. Točno između tih ploča na tom mjestu ništa ne raste. Okolo je sve obraslo. I grmlje i sve okolo su veliki bori i sve, ali na onome mjestu točno gdje je križ malo odgrneš ono okolo sa strana i ništa, ono je čisto. Zemlja vidi se malo ono između onih ploča i sve, ali... A vi što je rekao da je to grob? A da je to, valjda tu su i puno bili zakopali ovo što su poginuli za vrijeme Turaka kad su se vodile borbe, a sad ne na Gradini, nego tamo Ali na kad su Krvavu ih Roku. vratili s Gradinu u Krvavu Roku, to ja znam za. Sad ja onda znam da ono gore što je bilo, ali to po Isto pričanju... je, kad ste rekli da je zatresao tu grana. Kad je zatresao granu od buršina, ona se, osjeti se miris tamjana. Na križu napokon smo ga našli, križ poviše krvave rope vode ispod Gradine u maloj kapiji. Križ je napravljen od velikoga kamenja, postavljen je u smjeru sjever-jug. Okolo križa nalazi se velika gomila kamenja
po svoj prilici je bila stara ilirska gomila. Ovaj lokalitet sa ovim dole lokalitetom i sa gomilom u Veloj Kaplji, Maloj Kaplji su dva interesantna lokaliteta. Evo sada čujemo još jedan podatak da i na Gumanca ima jedna gomila, pa ćemo poći vidjeti. Danas došli smo na ovu ilirsku gomilu. Stara priča je da danas na Gospu od Karmena ovdje iz gomile izlazi dim. Istina, nismo bili toliko strpljivi da sidimo cijelo vrijeme i čekamo taj dim, ali susjede koje smo ovdje našli i ljude koji su nam ispričali govore da je to istina, da je svake godine na Gospu iz Karmena iz ove gomile izlazio dim van. Ovo je vjerojatno stara ilirska gomila koja se nalazi u Maloj Kapli. Ako se ovako nastavi dalje, vjerojatno ćemo naći još toga interesantnije. Ako zadimi, sigurno će do kanader pa će gasi, po tome ćemo znati da je ova gomila u Veloj Kaplji proradila. Onda su bili glavar, onda su bili postavili stražu na ovaj put od Kutih, a ovo je prvo bio put za hoditi u blato, prvo Napoleona. I tako, tamo je bila jedna straža od sela druga, da tu ne smije niko pristupiti. Dobro, oni se dogovoru, nastala pljaška u našem malem mjestu. Po noći idu, dižu grožđe, pomidore, a sve živo što nađu. Pun sastanak i vjetnici koji su bili, onda kako se zvali, kažu glavaru, ima da pošalješ poljare na te puntove i kojega iza 10 uri vidu da ide ispoja i da nosi vriću punu pljaške, ima da u njega puca. Bez, kaže, kasnije da on tebi reče da on njega ubije. Boga mi, on ima večer postavi stražu i čuje se tir dole ku Svete Rozije ispod sela. Pucanje, jedan tir. I on išao doma, on salutno glavaru ne govori. Kad ujutro se nalazi puna vreća plina, dobro je, moj prijatelju, nastala je straža naprijed. Drugega opalili ku Svetega Andrije, vam u Dračevici. Nikad više u to doba nije bilo pljaške. Ovako ti moj golube dijeli. A danas i u Čar i od suda nema više onoga. Oni bi tu bili dogovarali, čuvali granice, čuvali su sve ono što god bi bilo. Što god je trebalo ljudima, i staćeš. Tako je bilo dobro. Došao je jedan grčki brod u Korčulu koji je doni 3 pruta loze Grka. I tu su bili prijatelji, dakle, jedan Barbaca, zvali su ga Vilar iz Smokvice, i bio je jedan Lombardjanin i Marko Polo. I on je njima pokloni po jedan prut. Jedan je išao u Lubardu, drugega zasadi Marko Polo pred kuću, a treću je doni Barbaca Vila i sadije je u obalu iznad kuće, gore ovo se zove obala iza sela. I od tega je nastao Grk. To je jedno jako dobro vino, rodna loza, i ona je bila za vrijeme stare Jugoslavije, znam ja, mi smo imali jedan teren u Propatni koja je davala jedan gonjaj
4 do 5 litri vina. Ali se uvijek prodavalo 9,5 dinari, a ovo drugo obično dinar, jedno jaje. To je znak da je sorta. Hrabri vojaci, gdje su vaša prava, gdje vaši barjaci, na noge se dignite, na ruke sada, na hrvatskom teru, prvom neka vlada. Oj, rode mlado tijelo, trule grane posjeci, a mladiće brže rasi, koji će se osveti. Ajde mora, upri. Pogotovo ovaj pošipon je tako delikatna loza koje kad udru, ako su šušne godine, budu kvaliteti dobri. Možete staviti ovo, da sa 1 godinu tamo imaju zapisano u zadrugi. Ja gradira pred svetom nano 29 slado. Onda je bili su ovi što su ujutro dojdu, prije gonjači, pokad Radovani Seka, Tonči Tomašić, Luka Pecotić, pa su gledali, zobali, ja sam ga prije mjesec dana malo praši sa sumpoj. Bi se zacrveni i oni će goji Didoviću, sad će biti malo jače. Ona, vi mladić uze, ona mo sa, gdje sam dognao, stogovi su bili, ja goj sinko izaberi ako možeš najzelenije. On je tamo izabrao, donili iz štije, stavio sito da bude čistiji masn, ja bih još stavio jedno sito da ti bude čistije. I očisti lijepo provin, kako mi rečemo, stavije, zašle 30. Pitao vi mene, mladi, kako ću barba staviti. Stavio onako kako je bilo, jak je ga dopalo. A zašto ga dopalo? Jer nada se merilo prva klasa 21. 21 stupan koji ide u prvu klasu. A vama je bilo 29? Meni je bilo 29. Recite vi meni, vi sami kopate svoj vinograd? Sam kopajan, obrađivan još jedno... Starinski na motiku ili traktorom? Na motiku. Na motiku. I to motika od 2 kila. A kopao sam i s motikom od 3 kila. Pošto sam bio čvrst se osjećao, a ova pržina, ona je meka zemlja, ona nije teška za... I koliko ste vi, ste mi jedan pričali, da mogli iskopati? Po 1000 metri kvadrati na stogove. Ona se kopalo na stogove i od Svetom Vincenci bilo bi se
one stogove poravnalo i više se nije kopalo. Jer se nije mećalo umjetni gnjoj i tada nije bilo ove trave. Danas je mene ja sam cijelo lito učinio ovdje, kosim travu, ovu pokosina, a druga je opet velika. I tako je došlo do... A mi, prije novi gonjači što su dohodili, oni su imali čuruminku, jel? Čurominke, jest, čurominke. Danas više niko ne zna to svirati. Više ne zna niko svira. I to su oni svirali lijepe pjesme. Da je bilo divota, pa bi bili kad bi domaćice, kad bi bile čule uz, što zovemo, uz Ganča njiva, to je ulica s kojom ste vi došli. Dole oni bi bili, eto ide i sin ili ćerka koje su gonili ili otac, eto ide gore. Znalo bi se koja. Znalo bi se koja je. Oni su poznali po čurominki ko svira. I recite mi danas, koliko imate godina danas? 86 sam sad godina. 86. 600. I još ste u vinogradu? Jo, sad ti svaki dan u vinogradu. I okopava i masline. I masline isto? I masline okopavam. Ima jedno 100 stabala maslina, ali ovu godinu nisu ove velike rodile, nego većinom ove što su lučke zovu lastovka, ona i naša drobnica, to je rodilo. Ima na stinivi jedno stablo što sam ja usadi, bit će na njom 12 onih saketa od onega najlona. Čujte, ja od mojih malih noga imam 75. godinu života. Znam ranije svaki gonjač koji je bi primitivan se nadar gonilo na konjima, mazgama. Svaki je 90% znao sviriti čurominku, to se zva tih gonjač. Međutim, to je već izumrilo. Ja još jedan znam ovdje sa ove našem mistu Smokvici rečenom svijerit. Jer to je posebna melodija i posebna pisma. I svak je o svojoj obitelji, svoga gonjača kad sviri pripozna da ide. Da li su mu nabrali, naravno su bili maštili koje se mečilo, grozio mišine u kojoj se gonjalo. Znaje, da li su oni uspjeli nabrat o što će gonjač odagnat, ali su on ja bi za svojom čurominkom zasvirile i oni su znali, evo ide na gonjač, a još nismo nabrali grozdje. Jer i onadar se žurilo, bili su došla vremena, kako baš i ovu godinu. Premda sad došla tehnika jačija, i došli su traktori koji može 15-20 kvintala čak sad. A nadar je bilo primitivno. I nadar je preko čurominke aviza svoje trgače da budu aktivniji, da radu. A sada je došla tehnika i došlo je boje, a ipak je jedno teško. Moramo se boriti rado jer drugega izgleda nema, a mladi ljudi idu svojim pravcem. A mi stari ostajemo. I ja još od 75 godina vidite još za čurominka, ali to je kraj. Sada ću vam za čurominka da znate kako je on.
osvirali. Kako se To ona je zove? jedna kitica pjesme koja se zove Ustaću se rano ja, vidit je li zora, je li moja Milena sjela kraj pozore. Prozor je otvoren, a Milene nema, johi, Bože moj, a na njom se dremo. Ona ti dođe, la 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 la. Gore, na Siknicu bimo bili išli na Lokve. Na Lokve bimo bili s mezarolama i dok bi je bilo vode, mogao si vaze koliko hoćeš. Ali su pa poslije počeli čuvat vodu. Ne dadu ti, nego nadam 2 mezarole, pa li ti bilo puno, li ti bilo malo. I pa kad se je ispula na Siknici, na Blatini, nije više bilo, pa smo hodili u Livindol. Pa su isto dilili vodu sve na mezarole. A pa kad nije bilo ni gore vode, pa smo hodili po Blaskih gustiranah iskat vodu, što su stari Blatjani po projekt činili kućice i gustirne. Pa bimo bili išli u Kras po gustirnama, vaze vode, za doni doma, za napoji živinu, za nas, za pit. Nije bilo vode, bilo kiš. Kako ono bilo onaj put kad za badnji dan nije bilo vode pa su kuhali vino, je li se? Da se kuhalo vino u obedu vinu na Božić. I da su hodili vaze vodu na blato, dole di je ova živa voda, dole di je studenac na blatu. I da su dole vazeli vodu i da su došli na Petrova vrh i da nosu mezarole pune vode. Kad su došli tamo na Petrova vrh, veliki je daž poče i oni svi okisli, a govori što temo nosi doma ovu vodu, kad bi jedna naricale gustirne. Kad su došli doma, tamo je prošao oblak, a doma kad su došli nije vradi zimkarnic. Tako je. Možda sam čut od naših pokojnih starih, a još je dijelom i Smokvičani stari živi, koji su znali pričat o vilama u Livinadolu. I mi sad zovemo Livindol, a ono bi se pravo treba zvat Vilindol. A to je ime postalo, kako stari pričaju, da je pokojni Mikuleto došao ovdje u Livindol i došao na Lokve i našao vilu kraj vode di spi. I ono sunce litnjo užeglo i on išao pred ovamo čelo ili ovamo pred obalu, već ne znam di, i usikao malo grma. I on došao i vili učini hlad. I Boga mi ona kad se je probudila, vidila di je neko njoj to lipo učini da bude ugodno se odmarala i spavala za vodom. Ali kad se probudila, gleda na po Livinadolu di će koga vidit,
ne vidi nikoga nego ovoga pokojnoga staroga Mikuleta. I ona prišla k njemu i pita ga da li on koga vidi da je dolazi na lokvu. A on njoj govori da ne. Govori, a je li ima ko u Livina dolu osim vas? A govori, ne, govori, vidite, ja sam sam, govori tu. I govori, a ko je ono meni učini hlad kad sam ja spavala za vodom na lokvi? A on govori, no sam ja išla i usika malo grma i usika hlad, učini je li hlad da vas ne žeže sunce. I Boga mi onaka je to čula i ona njega pita da ili on ima jednu vriću. A on joj govori da ima. Govori, hoćete mi je dat. I on joj dao vriću i ona je išla tamo u šumu i nagnjela šušnja. I donila to u vrići šušnja i da mu govori, evo vam govori ova vrića vezana i s njom govori hote doma, ali je nemojte odrešivati dokle ne dođete doma. A on znati željan sa to vrićom zavrat uz oni put zovemo Zalin stup i došao gore za njivicu, ali nestrpljiv, kuriozan, i šta vidi šta je na to njemu stavila u tu vriću vezan. Kad je on odriši, kad u vrići šuša, a on to tjapa iz stresa i šapu doma. I kad je došao doma, prepovida po ženi, jeli, kako je to doživi, kako je našao vi ljudi spava, i on učini hladi da mu je pitala vriću i govori, ja sam dao vriću, ona je išla tamo, nagnjela mi šušnja, a da će on joj molitve ti govori, što mi je dala šušnja, kada je govori, mogu ja skupiti i go se okrenu. A žena mu tada išla, običaj je bi okrenu vriću i otrestje, kad bi ljudi došli ispoja. I kad je žena otkrenula vriću i stresla, kad ono šušnja, koliko je bilo, vele malo, i stresla ter zlato. A je sad on na brzinu put za njivice, vidi di ono je stresa, je li još, ali kad se vrati tu, te nema ni šušnja, ni zlata. I tako je ta priča do danas. Evo ovo je ovdje, kako čujemo od naših isto starih ljudi pričat, da su zvali Gogov grob. Evo još se i pozna zid kako je građen uživo, ploča koje je razbi i koje sruši taj grob neznan, ali odavna je ta priča kod Svetoga Petra na Siknici Gogov grob. Onda je bi pogani, onda je progoni vjernike, kršćane, u koje to doba bilo, ne zna on ispričat, ali po samoj se ploči vidi i po samom grobu da je odavna.
a to je crkva Svetoga Petra, koju svaku godinu na 29. lipnja posjetimo, bude molitva, pjesma, misa, dojde naša smokviška iz Korčule Stefanija, žena pokojnega Nikice Curaća, onda počasti vjernike koji tu budu došli na misu i tako. Čut od pokojnih naših smokvičani starih, da se ovi bat zove upravo radi toga što su tu tega vlastelina Hojana koji je bi zvali su ga konte, koji ima banju čitavu. I onda bi on bi došao iz Korčule na konju i dao bi svojima slugama stope od ovce, bili su mu učinili stope od drva i naboli bi po banji da dojde u glavara i da reče da su mu smokviške pastirice učinile štetu, pa ti janje, ti vunu, ti mliko, ti kozle, ti uglavnom što bi rekao, glavar bi smokvišljanima naredi, morali bi mu bili dati. I to njima dozlovidili, oni se dogovorili jednega dana da ga dočekaju ovdje na ove raskršću. Evo vamo nije mogao po zapada, ni on vamo mogao put istoka, ni dole po juga, ni gore po sjevera. Baš na te tu raskršću i Boga mi ga oni primlatili. A naučili su bili jednu pastiricu Mariju. Ona je bila malo umno, ovako, ne. Da kad je budu pitali časnici, takozvana policija sadašnja, ko je Marija moja ubi konte Hojana? A ona je odgovorila bat, ako je maha svak. I od tada to zovu na batu. I evo i do danas mi to zovemo. A on bi došao iz Korčule gore preko vrhova, budu i ceste nije bilo, stari putem i njima je bilo zgodno ovdje, nije mogao, kako sam malo prije naglasi, ni livo ni desno, nego su ga tu dočekali, primlatili i tako je on završi svoje. I od tada više nisu činili štetu smokviške pastirice po banji. I to od tada ovdje zovemo na batu. Pa je ovako, tamo je jedan čovjek, jedan naš stari smokvičani, koji je krčio ovako u šumi, baš iznad mora Stinive se zove. Valjda gdje on krči vinograd i međutim, on je jednoga dana išao u šumu vrši svoju popišat, da izvinite ovo. I međutim, on je našao jednu lozu što je donijela pijavica, što je sama iznikla u sri šume.
I on je tu lozu iskopa i usadio je u svoj vinograd. I on je bi nazvao ime da popiš, da se šao, da je popišat i da našao tu lozu. A onda su mu njemu promijenili ime Pošiju, ne Popiš, jer on je našao kaj išao da popiša. Međutim, su stavili ime sad ti rečeni glasoviti čuveni Pošiju, Smokvički. I poslije toga, od toga mi smo tu lozu počeli navrćati i svaki želi imati, jer imala na dobar ukus i rodnja, puno rodi i gradacija je svetom. Međutim su počeli, Blaćane nas se prodavalo, naše susjedno mjesto iz Blata, počeli su oni tu sortu oduzimati i prodavati svojima trgovcima, da će prodavati i naši su se Smokvičani bunili da to nije u redu, da i neka ne damo. Da oni u dohodu uzima tu sortu za navrćavanje. Međutim, ovi stari, po kojom bi jako pametan čovjek i zna je sve što bi dok on radi. On govori, Smokvičani moji, ne strašite se. Ako odnesu loze za navrćavat, ali neće zemlju, nikad u Blatu ne može biti pošit. I to je tačno i dodanje. Nikad pošit ne može biti u Blatu. Nidi nego samo u Čari, Čare i Smokvica. Kako se zvati što ga je prvi naš? Marin Tomašić, Caparin, reče. Kad sam bi mali, znao mi je prepovidat, ovdje jedan pokojni susjed, Jakov Pešec, zvali su ga Šestica. I ovdje jedna susjeda Mara Lucinka, bila je slijepa. A znala je prepovidat od kad je postao Oto Korčula, jedan i drugi. Pa mi kao dica nije bilo televizije, nije bilo nogometa, nije bilo kafića, ništa, nego bimo se skupili po kominima i onda bi ljudi stariji pričali svoje doživljaje i što su njima njihovi stari pričali. I došao bi razgovor i o Turcima, kako su na Gradini se pobili s pokojnima Smokvičanima i kako su i pokojni Smokvičani potukli i u krvavoj Europi ih potamanili do kraja, čak je sada i u toj krvavoj Europi ovako jedna mali prostor ograđen kamenjem, to zovu Tursko groblje. Tada su zarobili Jaku Barbacinku i Franu Antušinku i odveli ih u Bosnu u zarobljeništvo, oni bi rekli u sužanstvo. I dali ih radi po obiteljima kao sluškinje, kao sužne. Ali u međuvremenu, kad su žene tamo radile, jeli kao robkinje, ovoj se Jake Barbacinki pružila sreća i udala se za bega i pokrila se. I kad se situacija smirila između Bosne i ovih naših krajeva hrvatskih, onda su ljudi hodili u Bosnu kupovat vola za orat, sija, šenicu i bande se oralo, jer to ne bi se bilo uspilo na motike sve obavi. Ivan Grošić je jedan od mojih možda pradjedova, ko zna koji. To je bilo u doba kad su Turci napali Korčulu. I Korčulani su ih odbili i oni su krenuli na Blaca i na Blacima se iskrcali i krenuli na Gradinu. A na Gradini je bila straža, Smokvičani, pokojni starih i ono ih vratili nazad. I Boga mi, kad je Ivan Grošić došao u Bosnu,
na pazar kupit vola, Joka ga Barbacinka poznala, ali sa ona pokrivena, bula. I ona govori, Ivane, a mi se čovjek sta obazirao, ko mene sa ovdje poznaje, otkud? A na drugi put, Ivane, a on se sad još više, kako ću reći, zbuni i pošto mi na treći put govori, Ivane, a on ne mogao izdržati, govori, ko mene ovdje poznaje, ko me zove? A na njemu odgovara, Ivane zovete Joka Barbacinka. A on viknu, Joka, di si? Kako je kasnije on pričao kad je došao doma i doni 2 vola što je išao kupiti. Jednoga za Joku Barbacinku oca, a jednoga za sebe. I ona njega pita što si Ivane došao, on govori, ja kad došao sam kupi vola. A govori, di ćeš Konakova? Mi bi rekli spavanje Konakova. A govori, ja kad noć u selu, bigo ovdje u mjestu, bigo. A govori, neću sta pod vedrinjem. Ne Ivane, nego ja grem doma. Ja tjere mužu da mi došao dan rojak na pazar, kupit vola, da bili mu ga primili na konak i na večer. Govori, čekaj me tu, pa ću ti činiti da. Ona šla doma i mužu rekla, Boga mi muž prihvati, bilo mu drago. I večer kad su večerali, ona tu svu njezinu do Golgotu i doživio, njemu ispriča. A preskoči sam ti reći, dok su bile kao sluškinje, gdje je bila Joka Barbacinka, njezina je gazdarica bila prilično dobra i razumna žena. A gdje je bila Frana Antušinka, kad joj ne bi imala što radit, onda bi on je dovela pred vrata i dala vrata da s njima kreće, samo da joj ne stoji za ništa. Što se dogodilo? Došao je dan velike gospe i Joki Barbacinki gazdarica dava preskudiju. Ona je počela plakati. I govori, gazdarica, Bona Joko, što si govori danas rasplakana, misliš žena bilog mlijeka ili gladna še nešto hljeba. A ona nju govori, kad je umirila od plača, nisam, nego danas u mojem mjestu veliki blagdan i po mojoj vjeri je grehota radit, pogotovo ženi preskudiju ili ples biću. A ja kažu u šuzanstvu predem kudiju. I ona priđe k njoj i diže joj kudiju iza pasa i govori, kad je tako, više nećeš danas ništa radit, nego kad budeš znala da ti je ovaki blagdan, rećeš mi i ti ćeš molit Boga tvoga, a ja ću Boga molit moga. I to se doniti glas u Smokvicu, a do tada se nije znalo ni da su žive. Nego kad se vrati Ivan Grošić, on govori da je vidi Joku Barbacinku i Franu Antušinku u Livnu. Zapravo Antušinku da nije vidi, ali da je Barbacinku vidi, s njom razgovara, čak da je u nje spava i večer. I večer kad su išli spavat, ova Barbacinka s mužem, ona njemu govori kako su oni susidi, kako je to rojak i sve. I on joj govori, dobro govori ženo, onda sutra kad se svane potješ na pazar, sovi tvoj rojakon i kupit ćeš jednega vola za svoga oca i daćeš ga rojaku da mu ga odvede, a drugega ćeš vola kupiti za njega i neka ga odvede doma. Tako se i dogodilo, Boga mi on se vrati su 2 vola i ne potroši ni sovda, nego jednega doni za sebe, a drugega doni za starega Kuzmu Barbacu.